mondo gidhi gibed chik. Moko kuom jod bura opuoyo kang' ma jatend piny nyokao mano midhiero aput mabiro nono buch nek mas kod sand oganda ma Shakahola Malindi. Jod bura go geno ni aput motelnegi kod jang'ad bura Jesse Lesit biro timo nondo makare kendo ma aruya mar neno ni jok mane oyudo midhiero kata wito ngimagi Shakahola oyudo ratichgi. Jod bura ma Sirisia John Waluhe okwayo aput mondo oket e ler duoko mar nondo magibiro yudo mondo jopiny ong'e adiera ewi midhiero ma Shakahola. Jotelo go medo kwayo oganda mondo beda kicha ne puonj makoch ahinya to ne nyithindo mapod nie yweyo. Bende ne giloso e nyasi e gweng' ma Nyasumi e liend Agnes Nyanchawa mane en min jaod bura ma kaunti ma Nyamira Jerusha Momanyi. William Ruto kwa kuteua kamati ya kushughulikia maneno ya wenzetu wengi sana wale ambao wamekufa kule Shakahola. Watu wengi hata Wakisi wako huko, hata Waluya sisi wako huko, na wamepoteza maisha yao, na leo rais ameteua kamati ya kushughulikia hiyo maneno ya Pastor Mackenzie, na tunataka hiyo commission itoe uhaki kwa nini hao watu waliuawa kiolela namna hivyo, na serikali iko hii maneno ya Shakahola. Mimi naomba jamii yetu ya Omugusi tushirikiane pamoja na tuende kanisa. Ile maneno imefanyika huko ni maneno ya hujma, lakini nataka kushukuru jamii yetu ya Omugusi kwa sababu zile kanisa tunaenda ni kanisa za heshima, na tutashirikiana pamoja kujenga kanisa zetu na jamii yetu. Watu wetu wote mahali mlipo tuwe tunafuatilia zile kanisa ambazo zimeanza kutengenezwa wakati huu. This person has been operating since 2018. Kuna uwezekano watapata watu wengi sana ambao watazikwa. So let's be very careful. Sasa hizi tumefunga mashule zetu, tuwe tunaangalia na tunajua watoto wetu wanaenda wapi. Pode sigan Shakahola